Kublai yapi baro hakani ke video ngan yatho yapi syapang ka kes jong sister abhaya kebalong ke jingjia pesngusi bat ke bae ban sengutho kamshim leshim tang kendiat sngi andrai daki paus nem ban yo ya ka hom ha ka ba kumba at pho pras nem kilalait na klem kano ke jing bishar ke basisha kane kadai ke jingjia ke balatip ha ka bayadai bat ke jingyap jong ke kanthai samla badang at voice nem ke sister abhaya kabala jia haus nem kat khandai spa khandai puar haka ar punyo trik gunai leber haka shnong kotayam kabadan haka jalla kerala chuaban sedang ya ke video ngakwaban ai kublai kendiat ya subscriber jonga ibai jengut ban penmi ya kani ke video ba kong ladapi pet ya kani ke video naskau mu ya pi ba pila ai jengut alor kani ke video ya pi ginong pet ladapi 4 subscribe ya kani ke channel sengau ba ban subscribe nang ba penyo pet ya ke video kum kini pat sa komen ya ke video ba pikwa bangan penmi alingin sedang ya ke video kat kum ke jinglong hapo ke jala Kerala ke senam kotayam kedai ke balai lod bat ke jala ke bobon ke Kristan yeng mane bat ki konven ke lei ne ha ke senong bat kini ke jaka mane kilong ke benta ke pokongsan ha ke jing im jong ki patba hapo kedai ke jaka ha kedai ke jaka lodon ke wei ke konven ke balatip kum pasen payus konven ha ke baki kenthai samla ki bowan ban pule bat sa angta ki bobon de ki sister ha kani ke jala idon bon gi kenthai katkum keriti Kristan ibalong kum ki sister bat hangta don kawai ke bekerteng ka sister abhaya kadai ke kenhun jong ke Saint Joseph congregation ya ki sister apo ke kananya Catholic arkiparki jong ke kotayam lakai house nem kat kandai spanyo puai haka arpun riu turik bunai rempang hakotayam haka jela Kerala ka sister abhaya badang samla bat kebarang don at voice nem karta kadai kesamla kebal ajing syakri ya ubalai bat kala temuan syakri ya kibairu kadai kesamla kebarang pulih pre-degree haka college bat kadang dai kum ke student bat kum kiwai ki student kadon benta ke bakarau ban le ba haki examen kalarai ban kendo ya ke ai ke bakatmu da ke bakhi kloi dang step ban dio pulih shwa ke por examen kalabo alam bat kala thiano bat ka khi haka por saw bejim step kala kersiu ya ke perlok jengka hakon ben bat kala lek syong no syawai ke jaka ban puli adin bakala dep ban puli katu kat nipor kala i ya ki kot jengka hangta ban lek syakam rasyad ja ban lek shibum angni ngamla ban peti kana bakal lek shibum bandi ni ban setman kala lek syakam rasyad ja bat hadin katu kat nipor abaki wipat ki sister kila syem baka sister abhaya kamdon satya dani kajia hakabalong gajing kendit bat habaki lek syakam rasyad ja kishem badon uklong bat ko balahot hamadan dilabru ya kawai na kislipar jong sister abhaya bat shano sister abhaya idan amdan batip niyo isepya yaka angno hangnoru adin ba kiwai ki sister kilawat yaka kileshem saya kawai pat kislipar jong sister hajan tlium ni daktin paren kawel kawai na ki sister hangta kanlet sakatai kathli banpet bat hangta kalap ya kamedyap jong sister abhaya kebala selang support tliu lakwat no ya ke fire department bat ki plit ban penmi no ya ke mediap jong sister abhaya kini ki parlok bat kinong penjait hostel ha konven kidon ha jing ngau lengo menenin kamit kidang ya bamlang bat ka kidang ya duai lang bat ka bat mentapat isyam ya kamet jongka ke bamdan men sim show na ka thali uplit bahapo kata-kata ni ubukarteng bibi Agustin ulapoi ha ka jaka kum ke jinglong ke bajule man kapor hadin bala penmi ya kamet yam utho ya ke report bat ulakot biak nong shandur ban sim ya kidur jong kejaka bat kamet bat upha ya kamet syaki doktor ban le ya ke postmortem ni ke autopsi haka postmortem ki doktor kilasham makadon ki jingmong bat ki tom ha kamet kumjo ke jingmong ha ke kli jongka henrei ke daw jong ke jingjia lashon kum ke jinghap ha ko watla don jingmen sa ha kli jong iru la thau pat ya ke jing shisha halot ke daw jong ke jingklat kum ke susai bat ke jing temu ban penyam Henry ke jingpau kidong kelain abala yo sngau ya ke report shibun ki bre ki syam bakani kalong ka be ban ngai balai ban bu alam bat ban hapun put no ya ke jing im ke jing khang jong ka fridge ka pli ke jing tap jong klong ke jing hot ko bat ke jing don ka slipar hangta kini baro kim syam la shongdor i sister superior ba kerteng i sister leisure hakata ka konben ru ilaong bakani kedai ke bapla ki bre kim sngau ngai
alor ke jeng pencai bakani kelong ke suicide bat ki brio kringet bakadai ke jeng temu penjam bat ki don ki bamure ni rano ya ke jeng lap fisha namar bakani ke jeng ja kalaja ha ka konben kajaka keburan bonmut ki kentai ki buwan ban pule ban tip sepang kenyam bat ban im kum kini ke jeng ja ki batat dor ha ka konben kila don jengmut sibon ha ki pajba kani ke jeng ja ha ka tai kajaka kabalong ke jeng gendit ya barok ki pajba khamtam ki kristan hangta Waina ki aktivis bakarteng ujuman putan perakal aus nam kat kandai spa kandai puar ula thau ya ka konhon baki khot ka sister abhaya case action council banwat ik jing shisha bat nri punyangut ki sister ki badai na ka abhaya congregation kila thau petition sha chief minister ka Kerala ban tokid ya kane namar kane aga khatlai tarik uyayong lara no ya kane ka case sha ka crime branch kala shimno ya ka kam na khti jong ki pulit apo katai ka chaka adin ka tu kani banai bakila tokit ya kani ka case ka crime branch hakalai phautorik ukulalang kot har khandai spa khandai pulai kila ai report bat kila ong ba ya i sister abhaya kila yap da ka ba suicide namar badan jing duna ha ka jengmut jing perkhat ha katai ka por ya i sister abhaya ladap te bru bat ki jan jong i ladap penjot bat thang baro kaba pendo ya ki katu kan ni ki saki sabut andrai kani ka case kala kalalong kapang bahe kabala ya keren keleng ke jala Kerala ki media kiladap da ki khubor sepang kani ke jingjia bat ki brio hakaleng ke jala kila thau ya la ki jong ki jingmut alor ke ai ke bajia shisha ki sister ru kim sngau tanat ya kar kombal pentre ya kani ke kam don ke jing tenjo na kalyang jong ka media ki aktivis bat ki pajba hiru te ka high court jong ka Kerala a usnem ka khandai spa khandai pulai kala hukum no ya kani ka case syaka bor bahe tam ka Central Bureau of Investigation lani ka CBI panti benya ya kani ka jingjia ka CBI kala sedang da ka jing bishar ko thamai kadang wat ya ka jing lap ki bathamai ba kadang ya keren biang bat kisaki ki barim barok kila yaj baj andrai ka jia ka ai ka bolong kum ka jing thmi lango bat ka bas ngo shakti nge ha usnem ka khandai spa khandai pusau wayu officer dong ka CBI ubo kerteng mu Vargas P. Thomas ula pelong ya ka press conference baru pentau ya ka ai ka pasngol ngo ula ong ba ula dan apo pressure ban penbena ya kani ka case kum ka suicide case namar kani ka daw ula rai ban resign no na ka kam jong adin ba ula tarai kum ba khandai snem chwa ka jing song thai bade hap jong to perkhat ka no ka jing kelumar ka balami adin ka ta ka jing keren jong ka case kal kalalong biang ka khubor ka bahe ki brio kimla ban sngau tho balai bakal kalalong ka bajwat shibon banlap ya ka jing shisha kan long ayu bat balai ka case ka jwat hado kata ka konahon CBI kaladang yai buddin ya kani ka case lembah wat aba kimdon ki saki ben rio hado kilale ya ki domites bun sin da ka ba kila thau ya ka khon ben rio ka bolong tek ku mi sister abhaya habaro kiliang bat ha ka jing khiaru bat ki penhia de kata ka domi shapo thlio aki rukom ba per kila pej benya ya ki jingmong ba kani ka domi dol kayo bat yai nu jor ya kini ki jingmong bat ki jing shitom bala sham hamet chom ka sister abhaya andrai wat adin kini ki tesru am sham lapau benya ka jubab ka basai ka action council kala penlong ya ka jing persya hakmat ka office dong ka CBI ha coaching ha ka arpunyau terik naiwing kar kandai spa kandai pusan hadin ha ka khat pratorik uluber kar kandai spa kandai pun riu sakawai pat karali hapo ka jinglam kamat dong former chief minister dong ka jela Kerala Ike Nayanar lapelong hakmat ka secretariat dong ka thiru wanan thapuram bat hadin biang ha ka shitarik unai tung kar kandai spa kandai pun riu ka action council kala file ka petition ha high court ban persya ya ki jing tokit jong ka CBI namar kani ka high court aka arphotorik unai lar kar kandai spa kandai pun riu kala hukum ya ka CBI ban pendep ya ka jing tokit hapo lai benai ha kita kipor namar ka pressure na baro kiliang ka CBI kala advertise ban ai lailak tengka ka ba hakipor menta kala dai kumba khanyo kat phalak ban ai ya kinu ki badon ki saki sabut ki babiang aga khat arterik urusau baro ki MP na Kerala kile kendo bat prime minister kari India ubah ka to kapor udai UHD Dev Gowda bat ki karpadi ban patha ya ka CBI ban tokit nya andrai hakan riu trik uno prak kat kandai spa kandai pun riu ka CBI kala file ya ka petition how Chief Judicial Magistrate Court Ernakulam ban karpadiu ban khangno ya ka case namar ki jingduna jong ki saki sabut andrai ka yeng bishar kampriang ya kani
kumta haus nam kat kandai spa kandai penriu adin lais nem jong kajing tokin lapa ke report bat ha kata ke report laong nginget baya kani ke kes kade ke kes penyap ke ba susai ngila persang ban le kat bangila ban le ban lap ya kajing sisha ban tip mano bala pandon keti halor kani kajing jia ke sengu prim hendrai walang ngila persang kat bangila i amsyam la yo shu ya kajing tip ke basai Chief Judicial Magistrate ulapta ya ke CBI haka hukum jongka haka arpautrik ulaber kat kandai spa kandai punyo ban penlong biang ya kejeng tokit halor kani ke kes haka hukum jongka ke kasyari kala persa jur ya ke CBI namar kejeng telot jongka bat kiriu sim kebu ban pendo ya kejeng sisya bat ke kasyari kala lap baka CBI kamsyam la pen kelang apo kani kejeng sisya ya kimbriu ki bakrau ki balapau haka kejeng tokit kani ke kam haka basai ke kasyari kala yathoru bakani ke kes kala ban long ke basuk ban pen sisya lada kile sisya yak jeng token syu ke kasyari hadin bakala pej yak ke video kaset jong ka Asian Net interview kala kedau kurteng ya u KT Michael namar ke jeng don keti yak ke jeng tokit jong kani ke kam kani ke jeng kedau kurteng kala syaweng hadin ke high court kala bisar benya yak kidau halor ke jeng kren bala kedau ha ke interview u CGM kala yathoru ba kikti bomitho kidang persang ban pendo pendam ya ke sister abhaya mother case bat kalalap ru ba kini kibor ki persang bandon keti bat ki krat tokit bat ki he sarkar ya Action Council ha kalai potrik ujemang kat kandai spa kandai punyo kalapha yak public interest litigation ha ka high court jong ka Kerala ban persa ya ke jeng bembut ya ke hukum jong ka CJM ban perlong biang ya ke jeng tokin ka high court ha ka hukum jong ka kalapha ya ke CBI ban pentip sya ka kasyari halor ke jeng poi jong ke jeng tokin apo kishpauski nadok ke sengi bala ai ya ke hukum adin baka high court kalas ngaurit bat ngusi halor ke jeng bomle ai bat jeng bob benta jong ke CBI ka high court kalaptha hi ya u director jong ke CBI bantung ya ke kunhon tokin na New Delhi ban tokit ya kani ke kam kumta u PD Mina u superintendent jong ke CBI na New Delhi bat ki pej ba jong kila penlong ya ke jeng tokin ka ba ai por si benai bat kila ai ke jeng tip ha ka high court ke CBI kala pen sisya baka jeng klad jong ka abhaya kadai ke basisya ke jeng penyam andrei ke CBI kala pentip banamar ke jeng duna kisaki ka babiang kamla syu banja chaprang alor kani ke kes ke high court ha ka arpo pratrik unai lor kar kandai spa kandai pupra kala pta biang ya ke CBI panpha ya ke jeng kren ka bakhado halor ke jeng tokin apo ka kan arterik urisau kar kandai spa kandai pupra ke kasyari jong ka magistrate kala pen sisya badon kisaki ke basai bakatu kat ni ki he sarkar ki bashim benta ke jeng tokin ha ka tanat pulit bat ka crime branch ki kwa ban ra ya kani ke kes kum ka bumla ban pen sisya kani ke jeng kren kala sya kan taj da ka high court saus nem hadin kani ke jeng jia wat la ki pulit jong ka thany ke crime branch bat ka CBI kala tre borba ngidang empat tip ya ka ai ke baja sisya ya sister abhaya kadau ke bokomsan ke bala penlong ya kani ke jeng sisya ban mi dak basai kadai na kicing lap jong ki doktor andrai hakani kasin batamai omtang we doktor andrai ke konhon jong laingut ki doktor ki bala dapet bat ki bala long kum kisaki hakapor bale ya ka postmortem ya kamet jong ka sister bat ki laong baki dan bun kicing mong hakamet jokka ki ba amsyam la kadau hak report postmortem ke banengkong kini kicing mong kila jar ngai hapo report ke bala sedang menta tungin lek pai biang syakasi bakani kicing jia kala jia bun ki sister kidon hakatai ke konben berkila perkhat syapang kiding mong ki baladon hakamet jong ke sister abahaya upulit bawan nengkong ubiwi Agustin officer bangala keren menne ula khadru ya unang shandur syakatai ke jaka unang shandur ula pej benia abahaya kamet jong ke sister abahaya padu simnya kidur bapeni ya kicing mong bakhambun ki bam sam la kadau hak report ni ke postmortem ke banengkong habala permi ya kamet jong ka sibun ki sister kidon marjan bat kiru ilayoi yakini kicing mong kila syam sibun kidang mong ki bampat kedau haka postmortem ni ke report ke banengkong habala dab nyaus nem jong kicing tokin kala pausai ba ke sister abhaya kam syam pengkut hi yala ke jong kicing im kini kala sedang long kum ke kam penyam andrai menupat bale yakani ke jawab kan penke bitar susu yapi ke CBI kala pla anda ke baong ngitip bakadai ke kam penyam andrai ngintip menu bale kayeng bisar jong ke Kerala kala kentaj ban biang ya kani ke report ke baaru kayeng bisar kaptha biang
ban thau da kawai pat ka kunhun ka batmai ya ka CBI bat hapo ka jingelam jong officer RR Sahi ha usnem Arjarsan lale biang ya ka jing tokin da ka kunhun batmai bat ha kaniru laong biang ba ampat la ban itu ba manu ba penyam ka kunhun balai ka laong yakini ki kenten hadin bala tokit bnia hapo ka jing betha jong ka ying bisar imsyam latip ya manu brio ni ka brio badan keti ban penyam ya sister Abhaya bat ngi kerpat ya phi ban priang baya kani ka kes amla shu ban tokin ban khang no ya kani ka kes ha kani ka sin balai ru ka sing bisar ka kantaj biang ya ka report bat kijing tokit ki teng biang ki aktivis ki balalong benta jong ka sister Abhaya case action committee kilas dang ki bitar kijing keren persya ki bahar kom kilas dang ban pau perthai ki khubor na kaliang jong ki media ki lepun pau ba kijing tokit ka banang kong kadai ki basyupun dan kambakla ki ong bala tep kloy ya ka met jong ka sister Abhaya ki jan bat ki sopti jong ka ledep penjon ledep thang bat wat ka diary jong karu ledep ban penjon kilas ngau ba ka postmortem kampat biang bat ki subajur badon ki brio badan bor hak por mentang i khot kum ki level ki persya bantab ya kani ki jigsha i kentin ba per kilas apriang no hak jella kerala alor ka kendon jong kani ki jingjia ki persang ban pensai ba kumno ke jing bom sngap hapo ke jing penlong jing kelumar kum kani kala ban long kum ke benta jong ko kes balai kisaki kilaja kensan adin kata labu sakawai pat ke kunhun CBI andai menta hak Kerala unit badai hakoci ban tokit biang haka sautur kunai lor arajar pra hakita kipor ke CBI kala persan no ban pengkut no ya kani ke kes la sausin andai ke ying bisa ke kentai ya barok kita lapan mi sabar ke jing ben pau ke ba penjak buram ka kes kaladon hapo ke jing tokit lakat san snem menta ki don shibun kisaki andai katu kat ni kila persya no ya ke kes kat baki weipan kila yapru ki don shibun ki balasa keli andai amsyam lalap ai bapaka persya ya uno ru hadin kata kensan haka pratarik unai wing arajar pra lami syakamat weyusaki ba ai jingtip halor ke kabu kebedan jingmun hakani ke kes andai mano utai usaki udai unong tu ba kumtu kumni ubom la bantim na usnam ka kandai spa kandai puar hato la ban syania ya kejing ai saki jong hato la ban simkhia ya kejing kren jong kani kejing penpau kala kelalut ya kelenti jong ka kis barok away ya kejing penpau jong ni kisaki na bat mano ba penyap ya sister Abhaya bat ya kani ka kis lapan baik ni ngin saya keren ni ngin sapteng bat akan next video hadin lais ngi bala penmi ya kani ke video subscribe but on your notification bell banyo jingtip balami ke video kublai shibun